Il-każ tal-Ukrena li sfat attakkata fil-ħanut tagħha f'San Pawli l-Baħar f'nofs il-ġimgħa jidher li kien eskalazzjoni ta' argumenti li ilhom għaddejjin għal dawn l-aħħar xhur. Anastazija Rallo ta' 35 sena, proprjetarja ta' ħanut ta' żbuħija, tkellmet ma' Net News fejn irrakkuntat l-esperjenza li għaddiet minnha. L-argument beda hekk kif hi kienet qed tnaddaf barra l-ħanut tagħha u l-ġara minn ġol gallerija bdiet tgħaddi kummenti spjaċevoli. Kien hawnhekk li Anastazija rritaljat. Screaming, then her husband came on the balcony and they were all start swearing at me. I went down to my shop and after some time she came down with a bottle, just freshly opened beer, glass bottle. And on the other side she had a cigarette in her hand and she started shouting from the outside, "Come out, I need to talk to you." I said, "Listen, what there is to talk? I don't have anything to talk with you." Jirriżulta li l-argument eskala aktar bl-Ukrena tispiċċa taqla daqqa ta' fliexkun tal-birra mal-ġemb ta' rasa. Il-mara marret fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta fejn imbagħad intbatet l-Isptar Mater Dei. I have 6 stitches on my head, forehead, on the bone. There is no minor injuries like a bone or anything, but I've been yesterday till 10 o'clock in the hospital, they were doing all the MRI. Meta staqsejnija dwar ir-relazzjoni tagħha mal-ġirien, Anastazija qalet li l-argumenti ilhom għaddejjin xhur, saħansitra sa minn meta hi kienet qed tirranġa l-ħanut. Fil-fatt diġà fil-passat kien hemm każ fil-qorti bejna u bejn waħda mill-membri tal-familja konċernata. Semmiet kif uħud mill-membri tal-familja ġirien kienu saħansitra jiktbu posts mal-affamanti fil-konfront tagħha fuq Facebook u jarmu żibel mal-faċċata tal-ħanut tagħha. Wara l-attak tal-bira Anastazija mar l-ewwel marret tagħmel rapport l-assa fejn bdew l-investigazzjonijiet. Hi reġgħet issejħet għat-tieni darba llum u hawnhekk Anastazija qed tallega li l-verżjoni tagħha mhix tingħata l-attenzjoni. Anzi minflok qed tkun hi deskritta bħala bully minħabba li rritaljat. Because I went to the police station thinking that I'm giving my version. Nobody ever took my version of the story. Yesterday I didn't sign any papers. I didn't see any report done from my words. You know what happened. Nobody ever asked me what happened. So I thought that today is the day when I come and I tell the story and we see. It was me interrogated as a bully. So I was signing a paper that I have no lawyer. L-Ukrena issa tixtieq biss li tgħix u taħdem b'serenità u mhux bil-biża' li terġa' tkun attakkata. Dwar dan il-każ, il-Pulizija qed tkompli tinvestiga.